ya rubayaro twine umujuni muhimbura nekigendererwa cyo kwera abarwire abarokuburaho kutorobaje mu marwaraga. Gavumenti ka donating ebitanda ikahereza ebitanda konka imifarasi kitaruho kandi kuna birenge yawo nahura abashaho bakashare n'abantu bakashara abarwire nibetongwitwa tibine imifarasi murwire nabyama narwara bamubyamisa kitanda kitine imifarasi. Umwaka guhwire gavumenti ikahereza amarwaraga ebitande byabire bitine imifariso aho abarwire babire nibeyi yabakarondaho kubyama kandi n'imifarisi y'amarwaraga gine kakora kare. Nyowe ndiyo mushaho ninkunda amagara g'abantu ngatakabonabona kandi ninjezaho munonga kurango nakora ikindi kubasa kurango abantu bagira obusinje bagira obutebekana. Mbwe ntwara umuco kusima madamu honorable Roida abo kuba yaturetera imifarasi kandi abarwire beyitu baza kushemerwa aho kuba habo had mission yona umurwire nabaye naho kurambera. Kusima honorable kandi ndago umukazo gumurebe nko kwari ekitugumanto ndachona twamumatwa mugambira we nahikayo kuri natukizo rutambwe. Abashaho basimire kansara ahabwo buhezo bwahira amarwaraga barokoramu. Honorable National nyenda kugambira nkitwe bitwetaga we bare kuturetera ebi konkati chine mu ekizibu cha ambulance nambwe nijo omukaza kaya fera byona nibingi nabihurikiza konka mpora mpora so nyecho nico kikuru ekina abanza kutandikana nacho kandi ekindi kubasa nyoka kansara. Kashare Health Center ya Kashatu hirwe mfarisi 5, Rubindi Health Center ya Kashatu nayo yahebwe mfarisi 5 kandi Kagonje Health Center ya Kashatu hirwe mfarisi 6 eyo kuzaha bitande by'abarwire bya resirwe government. Aha bwa TV West inda Aidan Bataringaya.